Hi guys, myam ngasidi awang posong khunou da amuk paire. Moi turen mapan do da posong yela thong gi turen pan da chatoi ne ba hoji turen do thobo mapan pa sale adi phajau do mati ama khaktang block macha am semaga hapa ge adu myam nungai breng mami ka se yo ta ne khoi di nungsa makta pusu lok pani na toi choi ne da video ma khai ngasi myam lambi si da leire chatlasi Hai myam hauji keno yore khunou gi yala thom da yore ko hauji yala thadri ba do ngasi chalisina kari yengono haita ga di toren fan da hori ba thobom pan bi sing se si gi phajabase yeng si an chapane thajana sale ando yengasi lakshil la kan da ko phajabado yengasi makata phajare he Gari lambi ne sije adum kulian mani gari kra ko pasang kulian mani wi chatpi ne para di sumai tong dam ni tuyan siam na lam mani di lengoi to da to ka de do si ne pan se short video lo lak pa ya ni me di kam jara ni ai mama i blow ma hap ki do adu da yaw ma phun du ne ba da di yam tai ore ke no sina thobum ma pan me am jine ko loi chon da ga phajare yeng si me The beauty. Myam swagi ma dekhi ni ba video number yam ta dai je sai je ba song to in background le na sai de myam turen na fan su oil ni Okay, hello friends, myam ngasi ai gi blog siam ngai biradi myam like share subscribe
ꯚ꯭ꯌꯨꯋꯔꯁ ꯑꯅꯧꯕꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯎꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯅꯧꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯡ ꯌꯦꯡꯕ ꯐꯪꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯈꯨꯅꯧꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯅꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯧꯐꯝ ꯁꯥꯠꯂꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯣꯒꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯦꯡꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯀꯥꯎꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯨꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯌꯨ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯈꯨꯅꯧꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯕ꯭ꯂꯣꯒ